other half. Where's your coconut? Did they win? What bus wins? Silver one. Yeah. This is yours. Right. No, the other one. Not that one. Good, Mike is around. I want to do some gardening. Over to you, Sean. Stuff. Oh, that's your moko. Ata Māori e te iwi, ata Māori e mōrena, nau mai, haere mai, hoki mai, ki te ana tapu mo tō tātou karakia i te ata nei. Me wihi ki te atua, te timatanga me te whakamutunga ngā mea katoa, kia kuroria te matua, te tama me te wairua tapu. Āmene. Ka tangihia, kua mihia rātou, kua mene atu ki te pō. Kua hoki kia waiki nui, kia waiki roa, kia waiki pāmaumau. Moi mai rā i roto i ngā ringa mākoha koha o te ariki. Kia tātou ngā kanuihi ora, ngā mātāwaka, ngā hau e whā, kua hui mai nei i tēnei ata, i tēnei whare karakia te ana tapu, tēnā koutou, tēnā koutou katoa. Mōrena i te iwi, ko Sean McGinnity tōku ingoa, kua hau te kai karakia i te ata nei. It's my privilege and honour to lead us in karakia alongside Rev'd Te Karere, who is presiding with us this morning. Mō tō kaiarehi tēnei ata, tēnei te mihi nui kia koe, Te Karere. Just want to welcome our manuhiri here this morning. Firstly, tuatahi, I just want to welcome our friends from Czechoslovakia. They've just come here to visit Bishop Yeri and his wife Dol.
and their tamariki. They're just out the back, so please make them feel welcome today. It's good to have you here this morning. Nau mai haere mai ki tēnei whare karakia. And some manuhiri from Whaingarangi's whānau are also here today, so it's good to see you here this morning. I think it's their first time, so nau mai haere mai te iwi. Also, just in this, we're in a season of Lent this season, and just an encouragement for all of us is before we start karakia, to prepare our hearts this morning, and to take a moment to reflect, what is God telling us this morning, what is God drawing us to, what are the things that we're laying down for the Lord in this season of Lent. For us to think about and to ponder as we come before the Lord, and also to extend a hand to o whānau and to extend our aroha manaakitanga to others as well during this time of Lent. Let this time not be a time of sacrifice, but a season of deepening our relationship with God and our faith and drawing near to Him. So, kia ora e te iwi. Good to see you here this morning. Tuatahi, our first waiata this morning is Himene Kotahi Rau, Arahina. So that is our first waiata. E tū tātou mā ki te waiata tuatahi. Taki noho e te iwi, e noho. Te whakawhetai me te whakamoimiti on page 476. E te whānau a te karaiti, ko tātou nei tōna tinana, e mahi nei i te ao. Nau mai, haere mai, ki tōna ahure o tapu. E mihi ana ki a koutou kua karangatia nei, hei tote, hei māramatanga mo te ao, i roto i tō koutou tohinga. Kia koa, kia hari, whakamoimititia te atua, te kai ho mai o te tūmanako, te kai ho hou i te rongo. Āmene, kia ita i tātou, ko iu karaiti te māramatanga, te mātāpuna o te ora. Kia ia te whakamoimiti, te kororia,
I tōnoa mai nei e te matua, hei whakahau i te ao, hei huri i te wai, hei waina, hei whakatahuri i te ngākau, kia tūtapu ai ki tōna aroaro. Tā pai atu o tātou ngākau kia te karaiti, nāna nei whakatinana te kupu, hei toko i te ora, roria kia koe, e te karaiti, whakatapua mai mātou. He waiata whakamoimiti. Ko te karaiti te waiora, e horoi nei, e whakahou nei ngā mea katoa, ko ia te taro o te ora, hei kai mā te hunga ma te kai, hei kaha mo te mānene mō ngā kaimahi. Nō reira mātou ka tāpai kia koe, kia mātou whakamoimiti, mō rangi nui ringa nei, mō papatu ānuku e takato nei, mō ngā maunga whakahi, mō ngā puke kōrero, mō ngā taimihi tangata, mō ngā moana i hora nei. Nō runga ngā hōmaitanga papai katoa, tukua mai kia o ngā rangi i runga, kia tuku te puehua papatu ānuku e takato nei, kia whakapapa paunamu te moana, kia hora te mārino ki Aotearoa whānui. Kia whakapainga te karaiti, mō ngā tūpuna, mātua, mō te hunga tapu, ngā tōtara whakamarumaru, ngā toka tūmuana, ngā kāka wahanui, ngā puna roi mata, kia tia o te māramatanga kia rātou, kia u tā rātou moi, kororia ki te atua. Te hohou i te rongo. E te whānau a te karaiti, i te mea kua hara tātou, whakatata mai ki te hohou i te rongo. He aroha tō tātou atua, e te atua aroha, e mōhio nei ki ngā mea katoa, whakaarahia mātou i roto i o mātou moe kioritanga, aroha mai o mātou takanga ki te he, i o mātou whakaro, i a mātou mahi, tohungi a mātou. Mā te atua e muru o koutou hara, kia mau te rongo. Kia koa, kia hari, ko te karaiti te aranga, te tāroi o te riri. Ko te karaiti te pauheringa waka, whakapainia te atua tō tātou kaihanga, whakapainia te atua tō tātou kaiteirima, whakapainia te atua tō tātou kaihanga ki te ao whānui. Hey, this is the time for our tamariki before we get into our lesson. I just want to acknowledge our helpers, our parents. Actually, is there a kids' church this morning? Carl, okay. We'll just pray for our tamariki this morning. Shall I say a prayer? Lord, we thank you for our tamariki this morning. We just pray that you guide them and you lead them and you love them for who they are. We thank you for the parents, for the volunteers, and for their heart for kids ministry. And we say this in Jesus' name. Amen. Amen. Can we invite our first lesson reading? Lesson. Ka pai. A reading from the book of Genesis, chapter 15, verses 1 to 12 and 17 to 18. Muri iho ienei mea ka puta moemoe a mai te kupua iho a kia āperama ka mea kaua ewehi āperama kua hau tōu whakangungu rākau tōu utu nui whakaharahara nā ka mea a āperama e te ariki e ihoa ko te aha e homai e koe kia hau e haere urikore nei a hau a ko te taunga o tōku whare
hei tēnei erietera o rama hiku. I mea anoa aperama, titiro hoki kaore nei I homai e koe he uri kia hau. A koa nei, kei tētahi tamaiti I whānau, ki tōku whare te mahuetanga iho o ōku taonga. Nā, kua puta mai te kupu a ihoa ki aia I mea ia e kore e mahue iho au taonga mō tēnā. Engari ka mahue iho mō tētahi e puta mai I roto I au whekau. Nā, ka kawea ia ia ki waho, a ka mea mai tēnā tirohia a tu te rangi, taua hoki ngā whetū ki te taia e nā e koe te tatau. A ka mea ia ki aia, ka pērā tau uri. I whakaponu hoki ia ki a ihoa, a ka whakai ria ki aia hei tika. I mea anō ia ki aia, ko ihoa ahau, nāna nei koe I kawe mai I uru o ngā karari kia hoatu ai kia koe tēnei whenua hei kāinga pūmau. Anō rā, ko ia e te ariki e ihoa mā te aha, ka mohio ai ahau ka riro mai tēnei I ahau. Nā ka mea ia ki aia, tikina tētahi kaumāku, hei te tau toru me tētahi koati uha, hei te tau toru me tētahi hipi toa, hei te tau toru me tētahi kukupa me tētahi pi kukupa. Nā tikina ana e ia aua mea katoa, a tapahia ana I waenga nui whakatakotoria ana ngā wahi kia rite mai I ā rāua whakawahi. Ko ngā manu ia ki hai I tapahia e ia. A karere iho ngā manu ki ngā tinana ka aia atu e aperama. Nā, I te rerenga o te rā, ka parangia a aperama e te moe. Nā, ko te whakawehi o te pauri kerekere e tau iho ana ki aia. Nā, I te tonga o te rā, no ka pauri nā, ko te aumu hawa me te rama e kā ana, e tika ana I waenga nui o aua porohanga. I tawarangi anō ka whakaritea e ihoa he kawenata ki a aperama, ka mea ia, ka hoatu e ahau tēnei whenua ki tau uri. Mai rā anō o te awa o ihipa a tae noa ki te awa nui, ki te awa ki uparati. Whakarongo ki te kupu a te wairua ki te hahi. Whakapai Mai mai ki te te atua. atua. Ngā waiata he pānui tēnei, no te puka waiata rua te kaumā whetū, ka timata mai te whiti tuatahi. I'll say the words in the white, and if we can tātou katoa, if we can all respond together in the yellow. Whiti tuatahi. Ko ihoa tōku marama, tōku whakaoranga, kia wehi ahau I awai. Ko ihoa te kaha o tōku ara, ora. Ko wai e mataku ai ahau. I te whakatātanga mai o te hunga kino o ōku huariri, o ōku whai, I te kai I ōku kiko kiko, tūtuki ana rātou hinga ana. Aha koa whakapai noa te ope I ahau, e kore tōku ngākau e wehi. Aha koa ara noa te pakenga ki ahau, ka autonu ia ahau. Ko tahi tāku mea e inoi ai I a ihoa. Ko tāku tēnā e rapu ai. Kia noho I te whare o ihoa I ngā rā katoa e ora ai ahau.
kia kite ai i te ātāhua o ihoa, kia ui ai i roto i tōna temepara. Ka huna hoki a hau e ia ki tōna tēniti i te rā o te he, ka huna ki te wāhi ngaro i tōna tape nākara, ka hapainga a hau ki runga ki te kōhatu. Nā aia nei ka teitei tōku mahunga ki runga ake i oku huariri, e karapoti nei i a hau, ā ka putua a i a hau i roto i tōna tamepara. He whakahere hari, ka waiata a hau, ai ka himene ki a ihua. Whakarongo mai ki tōku reo, e ihua aua karanga a hau, tohinga a hau, whakahoki a mai hoki he kupu ki a hau. Ia koe i mea, rapua e koutou tōku mata, ka mea tōku ngākau ki a koe, ka rapua hau i tau mata e ihua. Kaua tō mata, tōu mata e huna ki a hau. Kaua tāu pononga e pēa atu uariri koe. Ko koe tōku kai āwhina, kei mahu e a hau i a koe, ke whakarerea e koe, e te atua o tōku whakaoranga. Ki te whakarerea a hau e tōku pāpā, e tōku whaia, ko ihua he tukunga atu mōku. E ihua, whakākonoa hau ki tāu ara, ārahina a hau i te aratika, he huariri hoki a oku. Kaua a hau e tukua ki te hiahia o oku huariri, kua whakatika mai hoki ki a hau he kai whakapai tika me te hunga manawa nanakia. Kua ngohe a hau. Me i kaua a hau e whakapono, tērā a hau i kite i te pai o te atua, i te whenua o te ora. Tāria a ihua kia maia a kia kaha tō ngākau i nā tāria a ihua. Kia whakakroria tia te matua, te tama me te wairua tapu, ko te ritenga ai i te timatanga, a tēnei anō i nai nei, a ka mautonu iho, a ake. Amen. And can we please have our epistle reader? Ka pai. This is a reading from Philippians chapter 3, verses 17 to 4. Kia rite tō koutou ki tōku e oku teina, tirohia hoki te hunga e riti ana te haere ki tā mātou kua waiho nei hei tauira mō koutou. He tokomaha hoki kei te haere, ka maha nei ngā wā i kōrerotia ai rātou e ahau ki a koutou, a ka kōrerotia nei i nai nei me te tangi anō ahau, he hoa whawhai rātou ki te ripeka o te karaiti. Ko te tukunga iho ki a rātou he whakarongo, tō rātou atua ko te kōpū, tō rātou pororia hoki kei runga i tō rātou whakamā, ko ngā mea o te whenua tā rātou e whakaro ai. Ko te rangi ia, te wāhi i tangata whenua ai tātou, kei reira hoki te kaiwhakaora e tāria atu nei e tātou, te ariki a ihu karaiti. Māna nei e whakaahua kē tō tātou tinana tūtua nei, kia rite ki tōna tinana kororia. I runga i te māhinga a tōna kaha e taia ia ai e ia te pēhi ngā mea katoa ki raro i aia. Hioi, e oku teina aroha, e hiahia tia atu nei, e tōku haringa, e tōku karauna, tēnā rā, e tū i runga i te ariki, e oku hoa aroha. Whakarongo ki te kupua, te wairua ki te hāhi.
taketu e te iwi mo te rongopai. Please stand for our gospel reading. Morena tātou. Te rongopai tapu ki te reitenga aruka iwa o ngā upoko kei te tuatahi o ngā rārangi te timatanga rua takau māwaru. Whakamoe mititia, whakaroria tia te atua. Ka tataki te waru o ngā rā I muri I enei kōrero. Ka mau ia kia pita, kia hoani, kia hemi. Ka haere ki runga ki te maunga ki te inoi. Ia e inoi ana ka puta ki te āhua o tōna mata. Mā tonu tōna kākahu kanapa tonu. Nā tokorua ngā tāngata e kōrero tahi ana me ia, ko mohi raua ko I rāia. I puta kororia mai, I kōrero anō ki tōna matenga me ake, neiri te iaia kia hiruharama. I pēhia hoki a pita rātou ko ana hoa e te moe, I tō rātou aranga ake, ka kite I tōna kororia me ngā tāngata tokorua, e tūtahi ana me ia. Ia raua e māwehe atu ana, ia ka mea atu a pita kia ihu. E kara, he pai kia noho tātou I konei, nā ka hanga e mātou e tahi wharau kia toru, kia ko tahi mō, kia ko tahi mō mohi, kia ko tahi mō I rāia. Taiapa ki hai ia I mōhio ki tānei kōrero ai, taiapa whakamutunga. Ia e kōrero ana I enei mea ka puta he kapua, taumaru iho ana ki a rātou, mataku ana rātou I tō rātou harenga ki roto ki te kapua. Nā, ka puta mai he reo I te kapua e mea ana, ko tāku tama tēnei, ko tāku I whiriwhiri ai, whakarongo ki aia. No te putunga o te reo ko ihu anake I kitea, whakarongo puku ana rātou, ki hai hoki I kōrero tia e rātou ki te tangata I auwara tētahi o ngā mea I kitea ai rātou. Te rongopai tēnei a te karaiti, whakamoe mititia I a te kupu mana. E noho whānau. When the voice finished, Jesus was there alone. They didn't tell anyone at that time what they'd seen. If I was Peter, I wouldn't have told anyone that story either. But here we are reading it. I'm going to go through the verse and talk about some of the symbolism that's within it. And it's almost like, because we can be so foreign to these texts, we forget how rich of symbolism some of them are. But this is the metaphor. Imagine our bishop from Czechoslovakia was turning up to a porphyry for the first time ever, and you were sitting down next to him and his better half, and you were trying to explain the symbolism of every aspect of the porphyry. It is really, really rich with symbolism, and in some ways the symbolism is just as important as the tikanga itself. They go together. So there's a lot of symbolism in this kōrero that we're going to go through. And being a superfluous lot, who knows how practical we'll get at the end, but we're going to look at the symbolism in some real detail. A bit more context though around Lent, which is the season we find ourselves in. When early Christians first committed to this thing called Lent, the purpose of Lent was actually to mirror the 40 days that Jesus spent in the desert. And it was preparation for baptism. Like that was the point. If you decided you wanted to be a Christian, you didn't just say a prayer in a room with red velvet robes or curtains. You had to go through a 40 days worth of preparation, and then the Christian community would say, okay, you're now ready to commit to this thing. What happened though is, in a context where there was only a few Christians, you could really kind of temperature test what that looked like. But with the proliferation of Christianity, especially in the Roman Empire and then in different parts of Europe and parts of Africa, what happened is 900 years later, everyone professes to be Christian. And so the purpose of Lent changed from a preparation to become baptized to an inward-looking process to reassess the hearts of people as they commit again to their own personal journey. Initially, it was about becoming a Christian,
1,000 years later almost, it's about remaining in that Christianhood and trying to focus on Christ. As a matter of fact, the first Ash Wednesday is recorded in Italy in the 10th century, and it was actually a punishment for someone. It was public shaming. It was someone who, was mucking around a little bit, and it was a public form of penitence that the wider church took on as a way of confessing our own penitence. And we're good at that, the church, aren't we? Publicly shaming other people. So, yeah, we want to get away from that. So Peter, John, and James cruise up to this maunga, the inner circle of Jesus. They go up to this maunga, and it's symbolic of what? Of te tauiho mai o te atua i te kawenata tawhito. It's symbolic of Hareb, and it's symbolic of Sinai. It's symbolic of where God has met the Israelites before. As he was praying, the appearance of his face transformed. Suddenly, two men, Moses and Elijah, appeared and began talking with Jesus. Someone chuck their hand up and tell me if we're thinking symbolically about these two different people, Elijah and Moses, what do you think symbolically they represent? What about you, Greg? You got any ideas? No? Kei te whakaaro tonu? Oh, Bishop, you're not allowed to answer. That should be a rule, that Bishop Hori is not allowed to answer. Yes, okay, my fun has stopped. So Moses represented the law, and Elijah represented the prophets. As a matter of fact, if you cast your eyes to these windows right here, this is the exact story of the Transfiguration. On the left is Moses and the law, and on the right is Elijah with the word of the prophet, ready to cut through any of that hoha that the Israelites are getting up to. So when Moses and Elijah are there, it's like, oh, okay, is this the crew? Is this the squad? Is this the gang that's going to take on the world? Well, later on, actually, it's only Jesus, which once again talks about his mana, ko ia anake te tama o te atua. He is the fulfillment of the law, so Moses doesn't need to be there as a hoa haere, just like he is the final prophet, the Messiah, coming to fulfill all of the words from Elijah through Isaiah, through everyone, through John the Baptist, to complete the work. They actually say these specific words, so I can't speak ancient Hebrew, can't even speak Greek, but the word specifically that is used is the word Exodus. And they were speaking about his exodus from the world. Once again, symbolically, the exodus of the Israelites coming through the desert. If Jesus is the fulfillment of faith and of the works of God for all of us, then Jesus is taking us through an exodus where actually sin, separateness from God, and death can be defeated. That's what's going on. Oh, she's a rich scripture. She's a rich one. As Moses and Elijah were starting to leave, Peter, not knowing what he was saying, blurted out, "You never want to be this guy, whānau. So if you've got an idea and you've just woken up from a sleep specifically, just keep it to yourself. Just give yourself a couple minutes." What Peter's trying to do is say, like the tabernacle, a place that we can maintain the presence of God, let's set up 3 ways to contain the presence of both you, Jesus, but also of Moses and Elijah. But that's not the purpose of the scripture. The Transfiguration is about seeing the fully divine nature of Christ, of Jesus. And so Jesus was like, bruh, what are you up to? You missed the point. You missed the point, my mans. You missed it completely. Then a cloud comes down, reminiscent of his baptism. I'm not going to ask any more questions because Bishop might answer them all. And God the Father says, "This is my Son, my chosen one, listen to him." This is my Son with whom I am pleased. This is like he tohu tohu tēnei. I te mea kei te aro a ihu ki te rīpeka. Tino tata ia ki taua haerenga ki hiru harama, nā reira anei te tohu tohu o te atua ki ana āpōtoro. Hei, whakarongo ki aia me tēnei haerenga uaua kei te haere.
When the voice finished, Jesus was there alone, but they didn't tell anyone what they had seen. All of this symbolism is brought together in the person of Jesus. He is the only whara that is left standing at the end. And once again, it is only right that Peter didn't say anything for ages, based on the fact that we would be talking about it right now. There's a lot of symbolism in there. It's a story of the Transfiguration. It's the story about humans seeing the divine nature of Christ. It's about him being both the fulfillment of the law and all the prophecies from Elijah all the way through to John the Baptist. He's the guy, or as Kendrick Lamar might say, he's not like us, but in a reverse way. I shouldn't have used that. What I want you to do is have a chat to your neighbour, and I want you to ask a question which sometimes I struggle with as an airy-fairy, and that is this. Practically, how can this scripture inform our Christian walk? Practically, how can all this symbolism inform our Christian walk? So have a chat to the person next to you and have a think about an answer for that question. Okay, kei a koutou he kotahi miniti. What is one practical thing we can do from the scripture to help our Christian walk? Rawe tērā. Okay, rawe, tino rawe tērā. Taku aroha ba ka au kati tēnei o ngā wānanga nā te toko maha. Engari ka tukua te rākau kia Ethan, Itana, hea hato whakaro, e hoa? Ho mai kia mātou kotahi o ngā kōrero I whāriki hea e koutou. Yeah, kia ora. Yep. His whakaro, for anyone who couldn't hear him that well, was never put up a tent. Lest the Spirit of God fill it, and you might have to do something you don't want to do. I added on that last part. I hope you tell your neighbours what happened. I hope you tell the bishop that 4 years worth of theology, something sunk into me, but this might be all you get. Next week I'll be back to inappropriate jokes and irrelevant stories. This is my whakaro, and it's related to some of the work that we've been doing at Te Wānanga Ihurangi. And it goes like this. Translation and interpretation are not the same thing. So you've got people at the time looking at all the individual things going on. They can understand individually the different actions that have happened on top of the maunga. But the disciples are unable to interpret what this means about Jesus in that moment. So as we have a look at what that might mean for us, how do you read the signs in your life that God has given you? Not just individually, but how do you commit to a process of interpreting what God might have for you, the plans that Jesus might have for you, the yeses and the nos, the decisions that are in front of you. So koira noa. Nā reira, ka tukua tērā ki a koutou, ko te manako nei he mea ranga wairua I rungi a koutou, kia aro anō ki tō tātou nei ariki, I runga I te ingoa o te matua, te tama me te wairua tapu. Āmene.
nice to have a bit of interaction with our peers this morning to reflect on what was said. I think what I got from that was turning to Jesus as hope. Got the word hope for all of us, being the answer, and he's fulfilled. He's the fulfillment for all of us, especially in the time of Lent and in general. So, lot to think about, but also a taonga for us this morning. So, tēnei te mīhana, kia koe te karere. Ka pai. We'll now stand for he tikanga whakapono to affirm our faith. E tū tātou mā, he tikanga whakapono. Ko koe te atua tapu te tino atua no te mana te he no te ao te mauri nau te katoa I te rangi te whenua ko koe tonu ko koe te māramatanga I te ahora koe I roto kia puta ke tau I tamako ihu e pautoko manoa mo te ao ko koe tonu ko koe te wairua ko koe ko koe taku ko koe taku oranga ko koe tonu rā Kororia Taki no he tiwi, e noho. Our rarangi for today is from Philippians chapter 3 verse 20. I'll say our rarangi and our sentence. Ka pai. He rarangi. Ko te rangi ia te wāhi I tangata whenua ai tātou. Kei reira hoki te whakaora e tāre atu nei e tātou. Te ariki aihu karaiti. Our sentence, our citizenship is in heaven. And it is from there that we are expecting a Saviour, the Lord Jesus Christ. Tēnei inui. E te ato o te ora me te kororia, he whakatūrea tau tama I roto te ahurea I mua I tōna matenga I runga I te rīpeka. Mei ngā mātou e mau nei ki tōna rangatiratanga te kaha, ki te whai I aia kia rite ai ki tōna ahua mai, te kororia ki te kororia. Ko iu karaiti e ora ana, e kingi tana ana me koe me te wairua tapu, ko tahi anō atua a ke tonu atu. Āmene. And if we can all say, I'll collect all together. God of life and glory, your Son was revealed in splendour before he suffered death upon the cross. Grant that we, beholding his majesty, may be strengthened to follow him and be changed into his likeness from glory to glory. For he lives and reigns with you in the Holy Spirit, one God, now and forever. Amen. And then we'll now go into a time of intercession. We'll have our waiata kōkoe I hua. And it's this time as we reflect on our koho this morning and what God is saying. Let us, be still in this moment. Ka pai. Matua te kore, ko koe
Tēnā koutou te whānau. Please join me in prayer. When I say e te atua aroha, I invite you to respond by saying, whakarongo mai ki tā mātou inoi. Me tīmata tātou. God in heaven and earth, through Jesus Christ, you promise to hear us when we pray in your faith with thanksgiving. We pray for one another, for those that are physically here with us and those joining us online, for our families and friends, through whom we learn to love and to be loved. Thank you for all who care for us. Give us grace to serve Christ by serving our neighbours and our communities, loving others as he loves us. E te atua aroha. Whakarongo mai ki tā mātou inoi. Loving God, we thank you for the unfailing love you hold out to everyone in Jesus Christ. Comfort and heal those in sorrow, in need, sickness or any other trouble. I think now about the increasingly high numbers of whānau that have found themselves homeless in Tāmaki Makaurau, many of those children and elderly. Give them courage and hope in their distress and bless those who minister to them. E te atua aroha. Whakarongo mai ki tā mātou inoi. God of truth, we remember with gratitude your many gifts to us in creation and the rich heritage of these islands. Help us and people everywhere to share with justice and peace the resources of the earth. Give wisdom to those in authority among us and to all leaders of the nations, especially those who wield their power for the gain of money and resources. Inspire them, those whose decisions affect the lives of others, to act with integrity, with justice, and with courage. Show them how to be good neighbours, caretakers, and hosts. Reveal to them the beauty and strength in difference and culture and the needs of those from Indigenous, migrants, and other minority communities. Instill in them compassion towards those who are most vulnerable to their broad-brush decision-making that causes further marginalisation and harm. E te atua aroha. Whakarongo mai ki tā mātou inoi. Compassionate God, we pray for your church throughout the world, thanking you for all who serve Christ and his kingdom. By your Spirit, strengthen your people for their work and witness in their world. Unite us in your truth and love, that we who confess your name may also reflect your glory. We pray for our church leaders, for Bishop Te Pikahu, and for our leadership and missioner, Shona Pink-Martin here in Te Mīhana. My mind now turns to the church more broadly, to the wider communities of faith and the denominations that follow Jesus Christ. And I pray for an alignment of hearts to yours, that actions reflect those befitting of your followers, that your commandment of love will be demonstrated in word, action and thought. E te atua aroha. Whakarongo mai ki tā mātou inoi. We remember with thanksgiving all who have died in Christ, and we rejoice at the faithful witness of your saints in every age, praying that we may enter with them into the unending joy of your heavenly kingdom. E te atua aroha. Whakarongo mai ki tā mātou inoi. Gracious God, we pray in silence for our own needs. Merciful God, you look with compassion on all who turn to you. Hear the prayers of your people. You have given us grace to pray with one heart and one voice, and have promised to hear the prayers of two or three who agree in your name. Fulfill now, we pray, the prayers and longings of your people as may be best for us and for your kingdom. Grant us in this world to know your truth, and in the world to come to see your glory. Amen. Before we get to Te Maungarongo, I just want to acknowledge something really, really special. So Tumanako and Nia, they have a niece, and she's arrived today, actually. And even what's more special than her arriving, which is cool, is she's brought her daughter. Her daughter is named after one of the old school reverends that used to be here, Reverend Kahu,
who worked for a long time in the Whangarei area and also here, but is from Aorangi, part of the jury whānau down there. And so it's really, really special to see you both here, e hoa. And I don't know where your uncle's at, but you're here holding down the fort. Right, everyone stand for te maungarongo. Kia whakapainga te karaiti, te ariki o te rongo mau. Kia tau, te rangamārie o te atua ki a koutou. Kia whakapainga te karaiti. Wāte ana ki te tuku, te hohaurongo, tētahi ki tētahi. Yeah. What's her name again? Te Wai, yeah. Te Wai.
Okay, rita nā hau nai nei. Too much pahu-pahus, caught me out. Too much ho rongo nei. Te whakawhetai nui. Kua ara te karaiti. Whakarei o koutou ngā kau ki te rangi. Kia whakapainga te atua. Ko te hari mō tō mātou whakaoranga e te atua whakarere ki te tuku whakawhetai ki a koe i roto i a ihu karaiti. Pāho ana tau kupu ki a te aho te mārama nā, ka mārama e te aho tonu nei tō māramatanga i roto i tō mātou pouri. Nau i pau te mauri ora mō ngā mea katoa. Nau hoki mātou i waihanga ki te whakarongo ki tau kupu. Ki te mahi tau i pai ai. Kia eke ai ki te taumata o tō aroha, he mea tika kia whakapai ngā koe. Nau i tono mai tau tama, hei ara whainga mā mātou, hei pono e manako he ana e mātou, i tukua mai e koe tau tama, kia whakamatea hei toha i te ora, hei wewete i o mātou hara, kua unuhi o mātou he tōna ripeka. I tonoa mai tō wairua tapu, hei whakakaha, hei arataki, hei whakatūpato, hei whakahau i tauhahi, wai hoki tēnei rōpū whakātu e karapote nei a mātou, ko tōna rite ki ngā whetū, te taia te tatau, ka whakamoe miti mātou i rongo i te ngākau aroha, i te ngākau hari, mau i waihanga i karanga i a mātou. Nau te karoria, nau te pūrotu, karoria ki a koe. E te tino tapu, ka whakapainga koe roto i tau tama, i tohu nei ki te horoa i ngā waiwana ko ngā te tohu, te kaimahi tūturu. I te pō i mui tōna matenga, ka tango ia i te taro, ka tuku whakawhetai ki a koe, ka whawhati, ka huatu ki ana a ko ngā a ka mea, tango hia, ka inga, ko tōku tinana tēnei, ka huatu nei mō koutou, meinga tēnei, hei whakamahara ki a hau. Ka mutu te hapa, ka mau ia i te kapu, ka tuku whakawhetai ki a koe, ka hoatu ki a rātou a ka mea, unu mea tēnei, ko oku toto te kawanata hou, i whakaheki a mō te katoa, hei murungo hara, mainga tēnei, hei whakamahara ki a hau. Nā reira, mā tēnei taro, me tēnei waina, ka maumahara mātou ki au painga ki a mātou. He maumahara na mātou ki tau tama, ka whakawhetai mātou mō tōna ripekatanga. Ka whakamana mātou mō tōna whakareanga, ka tūmanako ki tōna harenga mai rungi te kororia, i roto i aia, ka mau tonu mātou. Whakahangia i hoto wairua tapu, me te a tēnei taro, ko te tinana tonu, tēnei waina ko ngā toto tonu o te karaiti, kia tūhono ki tōna tinana, kia uai mātou ki roto i te akapono. Ka aru mātou i a te karaiti, tui a mātou. Tui a ki te tumanako, tui a ki te ora. Kai a koe te tapu o te rangi, te oro ka hangarāno, te ao, te timatanga, te otinga, te arepa me te omeka. Kei a koe te whakapai. I tēnei rā, i tēnā rā, mai a mātou, mai te katoa.
I konei. Āmene. Kua akuna nei tātou e tō tātou ariki. Ka inoi tātou. E tō mātou matui te rangi, kia tapu tō ingoa, kia tai mai tau rangatiratanga, kia mea te atau e pai ai ki runga ki te whenua, kia rite anō ki tō te rangi, o mai kia mātou aia nei he taro mā mātou mō tēnei rā, muro mātou hara, me mātou hoki e muru nei o te honge harana kia mātou. Aua hoki mātou e kawea kia whakawaia, engari whakaorangia mātou i te kino, nau hoki te rangatiratanga, te kaha me te karoria, ake, ake, ake. Te tinana o te karaiti i whatia mō tātou, ko ia te taro o te ora. I maringi ona toto hei muringa hara, kua ara mai te karaiti i te mate. Hare mai te kāhui a te atua, tangohia e kai rangatira a te karaiti. Ko ngā tohu e whai ake nei, ka tahi anō ka haere maiwa ki te taha o tō tātou nei kuia. Whai muri tērā, ka tū anō maiwa i ko nei, tēnā Scott pare kōwhai o tētahi atu kai āwhina, hara mai ki tēnei taha, ko wai atu. Sam? Yep. Ka tū tonu te kapu nui i ko nei, ka tū tonu ngā kapu iti i ko rā. Mena ka hiehia i tētahi mea atu i te waina, i te waipiro, just tohu atu anō te waireka. We'll go big cup over here after you receive the body of Christ, and we'll go small cups over here. If you do want a non-alcoholic option for the small cups, come over here, but you have to say it. Ka pai? All right, we'll go down to our fire now, eh? We turned away, you called us back, you gave your son to share his life, freed us from our sin, the perfect sacrifice. With all the faithful who rest in him, with angels and all of heaven, we proclaim your name.
atua o te mana me te kaha. Ki tonu te rangi me te whenua I tōu karoria o hana I runga rawa. E kore, e mataku, e kore, e wahangu. Kia ora whānau. E hari te mea I takoto tikanga ki te tū I konei mō te hākari tapu and taku aroha. There wasn't a reason why we did hākari tapu out the front here, and when it started, I realised we might have PTSD, like there's a real serious traffic jam going on over here, so I do apologise for that. I should have done it up there, I should have, it's much easier, but didn't think about it, so all goods. Ngā inui mō muri te hapa.
Whakapaingia te atu e whakamini nei a tātou. Whakapaingia te atu e hoho nei te rongo. Whakapaingia ia kua hora nei tāna kupu. Whakapaingia ia nāna nei tātou i karanga. Mana ko hea e te atua mātou whakahere e whakamoi miti, ko tauraurau, ko tāku raurau, ka mākona mātou. E tūwhira tonu ana te papa mo e tahi o ngā pānui. Pānui? Morena koutou. Just a few pānui from me. We've got a few things coming up which would be awesome to invite you along to. The first one is that we've got a regular te reo night on a Tuesday night over at Tātai Hono from 6 to 8. We've got kai and then a lesson with our wonderful kai called Rev'd, and it finishes about 8. And it's level 2 to 3, but if you've got more proficiency than that, you're still welcome to come along and tautoko the group. Secondly, we've got Easter coming up faster than we think, and before Easter we have Palm Sunday, and a week before Palm Sunday we're going to gather together to make the little flax crosses on the 5th of April, Saturday the 5th of April from 10 to 12. We'll have some morning tea and make the crosses, and the other hahi around Tāmaki Makaurau are welcome to come and join us, and we might make some extra crosses for them. So if you know people in other churches that want to come and make some crosses and take some back, they're welcome to come. And I think it's my last one. Thirdly, just so none of you miss out, make sure you come over for a cup of tea today, because we've got some kina and smoked fish, and there's some kina to take home as well as to eat here. Cool. There you go. I'm meant to be food. Anyway, just a real quick notice as well. Next door, remember, for the Lenten period, we've made that as a prayer room. It's important for those that may want to seek God, and as Karere was challenging us today, to have that intersection with Him and that kōrero with Him, because this is what Lenten is. It's this idea of penitence and restoration of relationship in the fullness of the what we have there on the windows. Other than that, I was inviting you over for a cup of tea. We have got lots of kina to go. For those that haven't eaten kina, please sit with somebody who's Māori so they can tell you what to eat and what not to eat. Kia ora. Kia ora koutou. My name is Scott. As part of my mahi here, I do the newsletter and the social medias. And so if you're new or visiting, that's a pretty handy way to figure out what we're doing, what we get up to midweek, what's coming up on Sunday. An easy way to connect with us is at the back. There's a little card on the little table. If you fill it out, put your details on, you can get signed up to our fortnightly newsletter. So we're not going to be spamming you every day, but just each fortnight knowing what's happening. So if you do that, and there's also another little card that gives you a bit of information about who we are and what we get up to. So feel free to go grab one of those and talk to me, talk to any of the leadership here, and we'd love to get you connected into the community. So kia ora. This isn't notice as much as a celebration. Pōpō ka peke atu e tahi o mātou ki Hoani Waititi. Te kura kaupapa Māori o Hoani Waititi marae. I te mea kua whiwhi ke te hira. I tana tūranga hou hei tumuaki mō te kura kaupapa. So te hira is now the tumuaki of Hoani Waititi, the kura. And a few of us from here in Te Wānanga Ihorangi and St. John's are going to head over there tomorrow. Ka tūwai te kaupapa, te pōwhiri, hei te haurua mai te iwakara ka, 9:30, but we're all going to get there 8:30. And so if you want to join us, you're more than welcome. Okay. Te manaakitanga. Hare mai haere ki te ao whānui I rungi te rangi Māori e kia maia, kia kaha.
kia ki te mea tika, kaua e utua te kino ki te kino, engari manakitia, ngā hunga e tū kino ana i a koe, kua riro mai nei i a koutou te marama, tēnā tohaina ki te ao. Āmene. Āmene. E tū whānau mō tō tātou himene whakamutunga. Te haerenga atu, haere i runga i te aroha, haere i runga i te rangi Māori e. Āmene, ka haere mātou i runga i te ingoa te karaiti, kororia ki te atua. Please join us at Tātai Hono for a cup of tea, whānau. Kia pai tōra. Karakia
quite an interesting scam you got there. They're part of a huge festering. You should see the data that has on it. On October 31st, 2024, an officer at a Walmart responded to reports of a possible scam